whakaako I tahi tikanga, ka whakaako I tahi kēmu hoki. It's been really cool to learn about different kēmu in Te Ao Māori. My favourite is one I always play, Maui Mātou. There was this other one with the poi, where you swing low, try to hit them below the knee. That one was quite fun. Mō te atana I hui ai ngā rangatahi neke atu I te kotahiro mō mai rangatia te angi tū. He kaupapa e whakakotahi ana I ngā kura o Waitaha mā te hā kinakina. Hei tā Lynn Harata te aika, kaore kore ko para kiore te wāhi tika mō tēnei kaupapa. I whai haere ngā hoariri I aia, ko tana mahi ko te omatere me te heki I tana wahine I tau o wā hoki. He pai te kaupapa e aro nui ana I tēnei tau ki ngā rangatahi. Me whai hoki ngā tohu o ngā mahi whakakori, mahi hā kinakina hoki, kia tū maia, kia kaue noho noa. Ko te kaupapa nei, I whakaarake, I runga anō, I te āhuatanga ka kaha kitea, I te wā ka wehe ngā atatau rangatahi I te kura. Tai! Rua! Toru! E ai ki tētahi tatauranga I hi ao te aroa no te taurua mano e rua te kaumārua, ka heke te kaha o ngā taiohi e te kaumāwaru tau ki te rua te kaumāwhātau ki ngā mahi kori tinana mā te kaumāwhitu pai heneti whai muri I tō rātou wehenga I te kura. Ko I haka Kate Roa ko Kiliona Tamati tupai, ētahi o ngā kaikōrero o te rā e kaha aki te hunga rangatahi kia haere tonu ngā mahi whakakori tinana. E nui ngā rangatahi, I konei tonu o tira ngā rangatahi puta noa I te motu e pōhehe ana, ko tahi noa iho te ara whāia mā rātou, I roto I te ao o te hākinakina o te whakapakari. Nō reira, ko te wāhi ki te whare tūtaua, he ata morimori, he ata tauawhi, he ata tautoko I a tātou rangatahi. Kia hura ake tētahi ara ke atu, he ara takahia I roto I te ao Māori. Aotearoa is a very small country, it's a small place. Not many people come out to make it big time in the big leagues, but I truly believe that if you strive through adversity and you really strive for the goals that you desire, that you're going to go even further than you ever think you would. I tēnei wā, kua whakaawe tia ēnei rangatahi kia whai wāhi tonu ki ngā hā kinakina, whai muri I tō rātou wehenga atu I te kura. The main one for me would be touch. Personally, I'm a boxer, so I box outside of school. My dad's a bricklayer. He'll make me do lots of work. I'll stay physical, strong. So I do like league, rugby, whare tūtaua anō. So I just want to keep doing what I love. Go! Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Terrible! Ko te reo, te take.